kuchukua hii fursa kushukuru koti kwa kumaliza kesi ya acting governor Anne Kananu na kupatiana ruhusa ya Anne kuapishwa kama governor wa jiji la Nairobi, na sasa natumai atafocus na kufanyia wananchi kazi. Itura ria Nairobi tuli akenu muno ni undu wa gutwika igoti ni riratugire undu ukonie governor wa Nairobi, na nirauga deputy governor ni athuritwo wega na riu no hitithio atwike governor wa Nairobi. Hau turamba turacokia ngatho ta Nairobi MCAs turakena tondu already ni kuronanirie riu wira ni ukuruteka between governor Kananu na NMS manyitanire ni mekuruta wira uria wagirire thini wa itura ya Nairobi na andu mone maendeleo. Tutingitura siasa gutukire kwa batire ni siasa, no nginya turore ati maendeleo maria twerire andu aitu ni maronekana. Cio citu cia Kanju ina ciana nyingi muno, tani ngoragwo na thukuru igiri cia Kanju. Hena Imara Primary School na hena Bodeni Primary School. Bodeni ikanyitana na tukekira nginya secondary itago Kawe South Secondary School. Thukuru ici tucina ciana nyingi muno, tariu nginya desk gutire. Ciana icio iraikara thi irathomera thi, na CDF ni korwo na kigina kia kugura desk ndaguraga. Tariu aratwarire mbeca ciake thukuru iharia kiria ona gutika no thukuru njega ira ikomaroko ni njega ni guteithia andu aitu, no mbeca cia mwaka omwe 30% iria cikoragwo cia basari araikia hau handu hambe anengere ciana kiria ikonie nigetha icoke thukuru, na ciana ina thina mwingi muno, aciari mena mathina mwingi muno thiini wa Embaka Central. Riu koguo ri mathukuru mau maitu magiriwe ni gwakwo classroom